Pamirsa maskapai Tiongkok China Eastern Airlines mawali mungkah rute Shanghai dan Pasar Shanghai. Kesiagayang malihnyane rute inucap ngawawahin rute nuju Tiongkok daratan saking Pulau Bali. General Manager Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Handi Heryu Dityawan Mausang, China Eastern Airlines antuk pinih ka pertama ngumbare nuju Bali risampun pandemi COVID-19 ring tanggal 14 Galahi Semeng. Dane nureksain prakanti Shanghai sareng Pulau Bali kabuatang santukan Shanghai dade silitunggil kota tersibuk dunia. Paiketan dane ngaptiang larapan kabungkahnyane rute inucap sidanin capang pengerah WNA Tiongkok ke Bali. Ring penerbangan pinih ka pertama puniki pesawat China Eastern antuk nomor penerbangan MU5029 mertiwi ring Bandara Ngurah Rai sawetara Galasiki Semeng antuk ngayahin status ulung dase pitu diri penumpang saking Shanghai Tiongkok. Pesawat tipe Airbus A330 puniki muali nuju Shanghai ring gala sawetara 3 Semeng antuk ngayahin sia dase 4 diri penumpang. Paiketan dani kantun ngantosang pengajuan rute baru nuju Tiongkok oleh maskapai Tiosan. Raumangkin pemargin nyane kantun kablik bagang sareng bages sane mapaiketan tur kaaptiang ring panguntat warsane mangkin rute saking miwah nuju Tiongkok sampun sida muali sayage sekadi sadurung pandemi COVID-19. Dani mausang Bandara Ngurah Rai sampun ngayahin 3 rute nuju Tiongkok daratan inggih punika Shanghai, Shenzhen, saha Xiamen antuk 3 maskapai. Parwata Bali Pos nguningayang.